Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, хоҳарони меҳрубон, хуш омадед ба канали мо. Рӯзи ман чун ҳарвақта аз пухтупаз сар мешавад. Барои кӯдакон субҳона тайёр кардам. Ин каша аз биринҷ ва кукурузной крупа. Тарзи тайёр карданашро ҳамаатон албатта медонед. Барои обед бошад, авқоти осонтар тайёр кардам, барои он ки палос шуштем имрӯз. Гречкаро бо фарш омехта кардам. Гречаник мегӯянд инро. Ба монанди тифтел мешавад. Ба ҷои биринҷ гречка меандозем. Боз ба Валберис рафтам, аз Валберис заказҳоямро гирифтам ва ҳамашро ба шумоён навор кардам. Дӯстони азиз, боз дар як мавзӯи муҳим бо шумоён суҳбат карданиам. Аз шумоён илтимос дорам, ки анамин канали необычный ребёнокро модари Идрисҷон аст. Ҳама каса дастгирӣ кунем. Ман ҳам то қадри имкон ба ин хоҳари азиз кӯмак мекунам. Дӯстони азиз, боз ман як чизро дар анамин муддати кӯтоҳи блогериям дарк кардам, ки дар дунё бисёртар одами хуб будааст. Аз одами бад одами хуб бисёр будааст. Бо кӯмаки одамони анами хел дилкушод, канали ман ҳамин рӯз 956 то подписчик ҷамъ шуд. Дар ҳақиқат мо бисёр занони бомаданияту пурҳунар доштаем. Ҳам ба кору бори хона машғуланд, пухтупаз мекунанду зандагӣ, бизнеси худро пеш мебаранд ва боз ба дигар занон низ кӯмак мекунанд. Ташаккури зиёд ба канали Оилавӣ дар Россия, Цветы ручная работа, Омина ҳаматарафа, Майя Теҷе. Ин хоҳарони мо маро имрӯз беҳад дастгирӣ карданд. Аз шумо миннатдор ҳастам. Бароятон тансиҳативу хонаободӣ хоҳонам ва албатта барои каналатон пешравӣ. Дӯстони азиз, дар ин ҷо авқоти мо ҳам қариб тайёр шуд. Обед мекунанд ҳозир кӯдако. Ва дӯстони азиз, ман барои гирифтани заказам ба Валберис рафтам ва ба хонаи хоҳарам даромадам. Дар он ҷо комнатаи писарашро барои шумо каме румтур кардам. Ва дӯстони азиз, ман аз Валберис макарон заказ кардам. Бо ҳайрон нашавед, ки барои чӣ макарон аз Валберис? Барои он ки бисёр арзон, бисёр аксияю скидкаҳои калон меравад дар он ҷо. Баъд аз обед анамо ҳама каса якҷоя палос шушта истодаем. Бисёр ба ман ёрдам медиҳанд кӯдакон, намехоҳанд ки ман кор кунам. Ва боз дӯстони азиз, ман аз Валберис нахуд заказ кардам. Нахуд ҳам беҳад арзон. 2 килои нахуд 199 рубл. Ин ҳар як пачкаш 500 грамми 4 пачка заказ кардам. 199 рубл шуд. 2 пачка булгур заказ кардам. Аз булгур ман оши палов мепазам. Беҳад бомазза мешавад. ҳар як пачкашро 57 рубл гирифтам. Дар пятерочкаву магнит ин намедонам 90 рубл ё ки 100 рубл меистад. Пагоҳ дӯстони азиз, кӯдакони ман аз санатория мебиёянд. Иншоаллоҳ бо ҳама якҷоя мешавем. дӯстони азиз, боз дар комментария пурсидед, ки барои чӣ ман кӯдакони русро гирифтам. Барои он ки ман ин кӯдаконро мешинохтам. Якумаш. Дуюмаш ин ки кӯдак ин гуноҳ надорад, миллат надорад. Ҳама кӯдак як кӯдак аст. Албатта ман дар оянда дар нақша дорам, ки дутои дигар кӯдак гирам. Инҳо ба фикрам кӯдакони тоҷик ё миллати дигар мешаванд.
زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستیست یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن، زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی، زندگی اندیشه امروز و فردا یا که فکری زندمانی یا نمانی، من ندانم زندگی چیست، این سوالی که ورا صدها جواب است، من ندانم زندگی چیست، این سوالی که همیشه بی جواب است. زندگی به عشق تا پیری رسیدن یا که عاشق بودن و پیری ندیدن، یا چو خسرو کام دل حاصل نمودن، یا چو مجنون وسعتی صحرا گزیدن، زندگی با خودی و عقل است و تدبیر، یا که آن به خودی و عشق و جنون است، زندگی پیمانه پر از شراب است، یا که جامی خشک و خالی و نگون است، من ندانم زندگی چیست، این سوالی که ورا صدها جواب است، من ندانم زندگی چیست، این سوالی که همیشه بی جواب است، این سوالی که همیشه بی جواب است. دوستانی عزیز، بعد در کامنتاری نویسید که به شما این موسیقی پسند آمد یا نه. بعد من به شما اون سراینده که این رو می سراید به شما معرفی میکنم. بعد دوستانی عزیز، انا در اینجا بینید من کشنیج و اوکروپ کشتگی بودم، аллакай буромаданд. دوستان، در اینجا влоги ما به آخر میرسد. با کانال ما подписаться کنید، حتما لایک مونید و همیشه تنصیحات و خوناباد باشید و فراموش نکنید که شمایان دوستانی بهترین من هستید.